Zdravo svima vozači! Da li ste se ikada zaglavili pored puta sa autom koji neće da mrdne? Hajde da pričamo o beogradskim službama za šlepovanje. Prvo, kompletna šlep služba. Bez obzira da li vozite auto, motor, kombi, kamion ili čak čamac, ovi momci će vam pomoći, kao da zovete superheroja da spase vaše vozilo. Sada malo o pokrivenosti. Ove šlep službe rade preko mreže servisnih centara širom Srbije. Dakle, gde god da se nalazite, tu su da vam pomognu. Sa preko 10 godina iskustva, znate da ste u sigurnim rukama. Šta ako se pokvarite usred noći? Nema problema. Ove službe su dostupne 24/7. Da, dobro ste čuli, dostupni su non stop. Pomoć je samo jedan poziv daleko, u bilo koje vreme. U redu, hajde da pričamo o cenama. Osnovne cene kreću od 2000 dinara, ali to varira u zavisnosti od vašeg vozila, udaljenosti i doba dana. Na primjer, u okviru Beograda, šlepanje do 10 km košta između 2500 i 3000 dinara. Treba da idete dalje? Do 100 km van Beograda to je oko 115 dinara po kilometru. I znate šta? Putarine, drumske takse i mostarine su uračunate. Nema skrivenih troškova. Ali imajte na umu, mogu postojati dodatni troškovi za noćnu službu, teško dostupna mesta ili specijalizovanu opremu. Transparentnost je ključna. Hajde sada da zamislimo neke realne situacije. Zamislite da vam se auto pokvari na prometnoj Beogradskoj ulici. Pozovete, šlep kamion stiže brzo, utovari vaš auto i odveze ga u servis. Čak dobijete i zamensko vozilo. To je kompletna usluga i vrhunska briga o klijentima. Ili zamislite ovo, mesto saobraćajne nesreće. 2 automobila se sudare. Poziva se, šlep kamioni brzo i pažljivo uklanjaju oštećena vozila. Efikasna i profesionalna usluga u svom najboljem izdanju. A kako bi bilo sa spasavanjem kasno noću? Vašem motoru pukne guma usred noći. Pozovete C7, šlep kamion stiže brzo i vi ste ponovo na putu za čas. Čak i sa noćnom doplatom, vredi zbog mira koji dobijate. Sada da dodamo malo zabave. Zamislite neke lukaste, izražajne likove od plastelina. Možda automobili imaju ličnosti ili vozač šlep kamiona ima neku smešnu uzvičnu rečenicu. Humor čini celo iskustvo zanimljivijim. Dok se zabavljamo, ne zaboravimo na edukativni deo. Razumevanje faktora koji utiču na cene šlepanja, kao što su udaljenost, tip vozila i doba dana, pomaže vam da donosite informirane odluke. Na kraju, sve se svodi na uslugu korisnicima. Ljubazno, profesionalno osoblje osigurava da ste u dobrim rukama. Pozitivne interakcije između klijenata i pružalaca usluga šlepanja ističu pouzdanost i pristup beogradskih šlep službi koji je usmeren na klijente. Dakle, sljedeći put kada vam zatreba šlepanje u Beogradu, znate tačno šta da očekujete. Ostanite bezbedni na putevima, ljudi.